Ba Charles Marngar, MDC Kamahoti, henden kesngi ke Sitrik Ujumang, ulalej ban jurip ya lai tri ki jaka sumar pajba ki bukan tobi ke maulas nai PHC, Mahoti PHC bat ko try PHC. Kumta kete jingle jurip jong tu MDC, ula IT ro de ki PPE ni ki tiar ban yada ki nong sumar hak te ki jaka sumar. Hak te kesngi ulalej ru ban jurip ke Saint Mary's Convent, kabaran hapo nong solait Mahoti, ya kaba ulayo ban nos nyang di ki marbam si ki sister ki badan hak te ka convent. To mentangi don kumne ni po Mawati Primary Health Center bat ngidang sedap banwan na maulos nai PHC te nen kesngi la ikendo i Dr. Rahman badai na po try PHC kejingwan kejongi hakani ke PHC bat kiwe ki PHC ki badan na po ke Mawati Constituency ka dan kejing nak senyang kendiat sai nak liang jonga kini ki PPE Syabara light li PSC. Jeng ai di berit andai kadau ba kadau sanhi kebangawan hagni PSC kedai tangkawai. Bat kata kalong banwan ban aimen sim ban ya kershan lam ban ya aimen sim lam ya ki doktor ki nurse ki staff para ki badan hagni PSC ki bangi lawan mata kesengi. Bat kejingwan kejongi hang ni la yo ro ban keli ya kijing kiba kini ki PSC ki kendo bat nakaliang jonga habede ba kini kijing katu katne kiba ki PSC ki kendo ni lashem ya ki ilabo record bat ngin pensko sha ki bor ki bangi de ban pensko kenang bakila ban penbiang ya kijing don kam kijing ki kam tam akum gani ko por kabangi don apa deng kijing le persha ya uni kunyang jingpang bersyukai bangi tip kum coronavirus le COVID-19 dan nakaliang gojonga ngasuk kemen abang ayo banwan kini ki PSC ngiyo i kejing don kejing ki doktor ngiyo i kejing don kejing ki nurse staff nurse ngiyo i kejing tray ship ham kejing ki bat ngiyo i shisha kejing IT jong ki mat bat sim